Raturala and Radio Bulan Bata, San Francisco. Me Kochi Kenda Batabai.
Seru serevi nai valu toso ni mbula vina kana kanda na warorongo tuku mai singale wenda indai ngau na viti siwena tini kandua na vitu na miniti na ngau na ke Santa Rosa siwi na va e na vitu na miniti na ngele ki dava na vitu e na kabimbongi indai. I agora singa ni pase akani mbula vina kana turanga na barama be bononi dhaka ni sema tiko mai kina be irana sa warolean rambongi sa udi tongona ba rasana wasosolo tiko na ngau nango doana bilo ti kata-kata sen rauni moli se domboi atau so saran lagi tika bunayan rambongi en singa indai e kabitiko ni singa lotulevu en nandai tiko ngo Santa Rosa kei na be bono ni dhaka e ke moni mai viti se ngauna tikongo ni dhaka lagi tini karua na kaloko tangi ronga dana tuku na nonta bono na be sai bura ke na nraki so era va lewato kana nraki na ngauna ngo we to sa ki bo mbimbi na be anu we na no merle sa salu se siwa se do ka embarabi e baleta na nraki na kanga o kila roti ko na ngauna ngo na ke bonde taka ni tini karua ne dau magatiko na nraki mamada nraki binakatiko na be to sa ki mai viti na ngauna ngo na be tolo ni ngoni sala be korbo balangi na korni bangalala na tiko boka bonua bina boka lebo no ni sema tiko mai na singa lebo ndai sabo ka ngau no da bata ki au en radio mbulan dua bata San Francisco kau tikenda bata mai dona non da serre ero to roseloa I bula pena karawaro rongo tiko ena vibuno ni dhaka mai lau toka na Swire Shipping. Swire Shipping e rato warorongo toko mai na singa lewu indai. O ratongo orto sanda wara katiko nga. Na ngau neme ngai ndolanga na tinikan dua. E rato satu sarangaki na meme tumba na nitu bula pena ka bulou. Bula pena ka. Abata ke laila da kauni walu lolo masabu ya enai toke lau. Mai nea no toke lau na Pasifika, vina ka boka lebu,
pinakapagalebu na warorongomay, pinakapagalebu na sematiko may na singalebu and dainday. Tomasi kororuang bula pinakamatagali, bula pinakata sa teka muna raw ng tabi mga marautaki, and radio ang bulan dua bata, and singalebu and dainday. Ngaw na may viti, sibitongon na tinikandua, na tinikandua na miniti Santa Rosa, ngaw na bata ngaya, sibi na tinikandua, na tinikandua na miniti, sibi toka na va, na tinikandua na miniti. Ini bula pinakana kanda ni sagay sa matikomay. Alessi Wong, ni bula pinak na kanda, ngonga itonga, nangaboka. Tonga nangaboka, pinakawale mo na warong at kumay ng budang may natambaraw. No, ita kanin daw magatukunan raki may viti, ratukunan na kanan daw, naroon ni rungrungo, ron maganitaw na uda, na so nangaw na, yan, daw makatunan raki ni Beto sa aki, kay nadakadaka, dumandar kinay bukalanga, wike. Berto na baka marutay, kanda kina na ilawalawa ni Simroba. Isangay roromay na singa ni Paseka, 5 na siliniyaw sa liyabi memba, sa walinga ni Paketenrenga.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau dren na te tō beto seaki, erto sa tu waka rau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na telefoni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarabatalanga ni kena le waka sumburi ani nanomu yaya mai na nondro stoa kina nomu mate ni katumba. Nongu chisu nongu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemudawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongoge ene Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kethi kina na kakana boka bitiki me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kanakana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Binaka wakalevo na daw sema tikumai. Binaka wakalevo na daw aseti ko na nonda to vata na Radio Mbulando vata San Francisco. May kauti kenda vata mai. And the sabo wala kasar niya daw yani na walu sa ngubulo na undolo na kende wili ni matabu vale na Radio Mbulando vata. Ia e wili sara me vakatoto vata taki kina kende wili na ngwane toke eno vea say pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Mbulando Vata and na YouTube. Radio Mbulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Vatamai. Ke muitala no au kila, ni mina tau no.
Que muito divina veio, oh, balambalamu, mula, mula. Que muito divina veio, oh, balambalamu, mula. Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Na singa kei tailevu, na songo ni boga vina vinaka ni singa kei tailevu, na singa boga roai ni katulu sanga wulu kandua ni singa ni okosita, na ika tulu sanga wulu kandua ni singa ni wulongo okosita. Ken ituba sana numitingo mena boga edori na ruan dua lima sanga wulu, na Griffith Avenue, Santa Rosa, California, Diwa, lima, Vasa iba vitu. Kei na itukutuku ngau ni sana ronga dararang batiko, sa bakan jota kitiko ya ni ada biasa ibura-bura bakaki na ibiti, na ibukan numi ni ambakin rau, ni koroni buli mai tailebu na ratu kandabu lebu school anniversary celebration, na kena so lebu na marau, na baga eldore ni katini katolu ni singa ni September, na ambaki sarmaingo. Nanga ibu kaya dure na ambaki maingo na kena ibu kanu mienta sarongo za tiko eningo na kena itukutuku enda rongo za tiko ena madongo na radio mbulan dua bata na buka tutu mieso membaleta na itukutuku ni korni bulingo se dua na ambaki bula tolu se bo tiko ngo mendanga ya zoba enikina ena ambaki katumai ya nanga una mandangango sa bukan data kini na buka eldoritiko na kena songo may na lima kina bitu and Holiday Inn Express and Suite Diwan Dua bitu lima mba and West Stockton and abay bonwa boleh kata tikungan ko na Boulevard West Stockton Boulevard, Elk Grove, California, Diwa lima virtualu. Rua na songo sa kadibogiti ko eningo endu na kay bogay do sertale en bakia tumai. Ya sa sabo en ratiti ko nga na kena bogana nanu sa tikabuti ko eningo na kena bitalano membaleta na korni buli mai ratu kanda bulebu. Na nonda bata-bata, kay City Beni Raturla.
back in doon ng life insurance policy? Nagkakil na ito ta, nagkatil kami ito ni Agostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamaga siya nga ya, sala ko man na-check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan may. So, ang kaliwara ka talaga tundawara. Kuwertong ko. O, sarang ako din, o pamibinaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e raw sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga, nisa ang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolu walu lima and a kena tuku matai lalai. O ya na wasa walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robin na raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sanang berata ini bagai singelebu, kita sanang gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singelebu siya buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay buka singelebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tero buko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rongo na bima manyon na kabini buko lulu bay Kemundo e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanta wata mai. Nanonda wata kay sitiweni raturala.
Sereni o venimbale na mau, ke ratona daudau ni dale se tura, tō wakawo i ati kona matai lawalau tō langatawi kanda ina singa lewe ndai. E paka maruta ki tiko nei wang langau ni nanda sota ina singa ni kua, e na radio umbulan dua wata e San Francisco, ni kauti kenda wata mai. Madua ata leo kia, sauti i o sa, ni bula pinaka nawa kanda mai na woliku. Inga renga, rongo rebi ronga. Bula pinaka ngoi tonga o LSC Wong, tonga nangawoka, na lomani tembara arong moma, arnaenda kai do bula pinaka o reida bakadana nom do tukutuku. E ungai baka reida bakaru sanga sandina tiko ngana kani tukutuku na mai. Lago tingo na soso yang gona. Yeah. Ngai bola kana tini karua mai biti na soso yang gona sa ka tikongo sanga seni ka tiko ibiti na to soso yang gona sa tikongo e dua nei lao taiwo e niami ke sanai la nangata en dua na no to soko to buga zo ratok ngango en bongi buto mai bola tangane rato kaya ke to soso yang gona tikongo na East Midland mai bola tangane Engilandi. Baka pinapinaka baka lebu eliti ko ponipate nang kay padi betar mo ponipate da baka en rataliti ko ngani bu ambong lebu ti ko mai kiara so yang gona na kanda ni bula pinaka na kanda bula pinaka matagali go mai nai matanga en Queens Road en Nabesi pinaka baka lebu choeli nai kele mode pinaka baka lebu o chona tawai ia inga renga rongo rebi rongana ugu tu na mai ko inga rea o misote sa lubayani me sa lubayani ngai lewa sa lubayani go ngai lewa ngai mai kauta o boto langa mai balita shota le rabina katatiko poni pate tawake pina ga boga lebu era boga bulata le tunga mengo oi sanga itungo poni pate tu re toko ni sanga uti tongo na tini karua en sa uti tongo mama ni tini karua sambongi lebu tiko mai ka me sangai mataka tiko ni singa boga rombuka ta boga bina kara boga yandra tiko mai na wakanda era tiko mai na bonua kilai ombola tangane kara boga yandra tiko mai kina en mbongelebu mai ka enda mbongelebu ni singa lutulebu me boga rombuka mbula bina ka porosa latiana ra yandra kebuni bina boga lebu na dua bata tiko mai indalai toka vale lebu. Naga lebu indalai toka. Ia ba maruta I kemuniti ko ngani ngo mai San Francisco. Di sai toro nimbula binaka sematiko e ningo San Rafael California. Binaga lebu. Mai sabu bulare Charlie Manuel mai sabu bula binaka. Ai sabu na bono ni lasa. Sibito kongon tini kandua en wasanga bulu na miniti kene mal sabu rusanga bulu na miniti me tini karuna kala kona dangau ne be boga marauta kena nota bata ki au en radio bulan dua bata San Francisco kauti kenda bata mai
JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak boka elo kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in doon ng life insurance policy? Nagkakira na ito tayo, katil kabito ni Agostita na 2022. O sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mara ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palila. In time sarangan mai. So ang taliwara ka tala tunda wala. Ko tungko. O sa lo dengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolo walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu van dua, tolo walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yanra na ita.
Kita sili katalo mande na Orange Lounge. Maleka. Goresan badi kata-kata pinakasar tunga toboy sembang bakau. Ngai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gele bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau baga singelebu se baga kabi, barau te itu baga manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menta to ide ni ki, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te muteke roro baga lolo kei na vida tale. Gira rau makila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tambang di Vingarabili Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Nanonda bata-bata ki Siti Veni Raturola. Takapagoti nando mai rota pa reitembe, vei rato na dorobo ni bono obuna, na daudau ni wai manu na italanoa ke susi. Mula binaka ilai MT mate, binaka bolebu,
na lebu na sema tiko mai ki roto na bale na mate na maka e Nandi. Sofia Loloma, Camel by the Sea, Monterey, California. Na lebu bula binaka matangali mitieli roka di kadi bata ke Tomasi Kororua. Na lebu na sema tiko mai na singa lebu ni kua te waraga tiko na itukutuku na nonta banua ke na bia sai bura na itukutuku ni gito au liada tiko se da basanga i madala era to nang gito mai buda lebu se senga wa bagreta tiko na no ani sa kaya na minista ni buli a seriran ronro sanga mertong gito Yer to ka tiko na isokosongo ni rakabi veira na ngonde buli sanga yer to sana siningito baletar to sa bakadala na lawan ningito ngo na rakabi ya na sot veira na ngonde buli na secondary elei pakatua sa sanga tiko ni madala benga ibukan data ke nambongi sanga ibukan data ki telemai yer to sanga ibukan data kana isokosongo ni non rangito na ngonde buli senga sana date ko ngana ni tu lewa sana senga ning gitum buda lebu baleten retu wang gitor rendo na ngone seni register na timia ya matagadi ko samba di katala na minista sa talao tiani na ngubuni bola tunde selina kurleda bela itu kuna kina isoko ning gito rakabi na korni buli torda kena nonda banua me gito o buda lebu yongo sa singa bo rumbu ka tiko ibiti ngono do mera sa tiko ke dengo isuba na beti mera ngole mai i bengati na soto ngona kota final sana tika buni kua ke baka sa tiko ngo buda lebu ya senga ni madala o debe ra o nambua se buda lebu me za mengo da se boka tarro tiko nga Kabo tongo 5 miniti metini karuna kaloko e nanga una mai biti tawarakana ituko-tuko e nonda onua ke ina via sai bura-bura e na singa lebu enda ndene pa madala ni buda-buda lalo mani tembaro reo bertona ndrekena.
Rai tukutuku e na nonda vanua. E buareita ki mai ni sa wakandonu I ki nandua na kambani na John Staff International Development me ngaraba na dhaka ni bei pokatora dhakataki ni kena wakaboi na pale nimbula suwa na CWM Hospital. E buareita ka na kambani ngo na John Staff International Development ni sandingitaki me sa ngaraba na wakaboi ni pale nimbula lebu suwa na CWM Hospital Master Plan. Ka bukarita ka may na mata ni tutani Australia o Penny Wong, ni sabakan data kinetiki nango, ka bukarita ka talinga, ni sana tikabuti ko enduan na dakadak, and Peace Garden, and nabali nimbula, and kabisar nga inday. Melaki baka sabuyi nga kina na itukutuko, ni sa bukaraw baka danga una baka buwi ni bali nimbula lebu suwa. E kaya o Penny Wong ni sa bolea na matanitu Australia me teki na e tinika vapo individu na milioni ng dola ni biti. E baka buwi kina na bali nimbula na CWM. Kaya na kena ngada loma pata kena yaya ni bali nimbula. Ngoe sana rawan ni iboga bauia kalabeta da kena iboga tangin ni bingarabi ni tambana nimbula mai viti ka rasati ko talenga na kenandau era boga ya taka boga binakasar na iboga tangin duon due dake na vale nimbula ngo mendua beira nandua na vale nimbula e viti e ka talenga na marama na ministani be kani bonuatani mai Australia goendo na dabu ikalawa lebu na tambana nimbula ebiti mebaka ni satiko nondon no weekend ayan duana leoni bonua mentangarabi boga binakasara mebaka na nonda ngangandre mebe nganiti na be ngarabi kasotabi boga binaka na be kain dondon no mentangarabi kina kaya na matanitu Australia ni isa na bakatora da katakatiko na bengarabi ebiti na sotale na tambana meraon ni bagandei takatiko na bewekani ni bono erua ka bagandei taka na takabata na bula sautu kay na bula toradake beira na be matabubale ratiko ngo ebiti na nonda bonoa keira ratiko taniani ia kaya na Prime Minister Siti Beni Rambuka di sabo ka pinakataka po lebu na bibukeng ko may Australia membaleta na po kabuhi ni Palinimbula na CWM Hospital. Ako sa kay bukarita ko dito nga nandun ang unang leka-leka sawati na kain doon matata membaleta na nora sota nangon ni mataka na kornibulit tordake na super deans na Vodafone super deans kasana tikabukin na kota finala na singa ni mataka na raraning gito may laudala. Ia sama ia zabatu enduan na bonuan renre na talano ay baleta na sota ning gito ngobang bimbi na kornibuli ang budalebu may tabeuni kay na kornibuli nambua ay suba. Erawa sota na kornibuli rua ka na bulasawa tinggangakin na ang budalebu. Na kay besibi tokanga nandua ruas sanga bulu kandua ruas sanga bulu maninganga ang budalebu ya muri sangay kilay ni ratubang gitor indua nangon seni register na timin ni budalebu kamay gito go na under 17 sa ngay nanumi me sa lutumi ang budalebu taurita lema o nambua me bisamita kimbaleta ni isaburoki na lawa na yabu ni boga bule wani nora sota nangone ia dunang una leka sao di sanggay bangan ditaka na non ray songo ningito nangone buli na Fiji Secondary Schools Rugby Association ni sanandate ko nga nora to boga tulewa ia matakani ko sambas kataliman doon itukutuko na minista tuko na may na minista asiriran ron raw sabo katalauti na nangubun ni bola tunde yo Selina Kuruleda melaki pa kan jota kabirto ni soko ning gito budalebu nang gito sama ya tu ni kya na be talanoa
e kau e aseri ranronro, e rau sangito ti o nambua bata ke imbuda lebu sanganga umbuda lebu me sala komai. Me sala kingito e na bata e rana binga tikine ne singani mataka na kota fainala. E rato undei toka ngana i songo ningito, ni nonrangito na ngone buli, senga saboroki na lawa. Yana seni nondono, menga ibangito ritali umbuda lebu. Enda indai sa singa boka rombuka. Enda nanga iboga lewa toka manda na be dangiaki ni boga tulewa ke na be saki ado tiko ngombaleta ke baka na mangito mbuda lebu e tiko sarma itabe uni sabo tiko ngango e be ma manisinga me sa sangat mai kina kisuba kina ngito era sota tali tiko nga en deans na ngonele wa buli ka rasaba kanu inui tiko kina en nonra vingati en ngito na rakabi kaya dana tiongo na ralube me rawa ni mai madala talengakina o koya en vaidobi kanganga be ranangone lewa ya sambo daga lebu toka na ba kautira mai nangone buli me rama ngito ba mbimbi ke ba karala ko sartiko mai tabioni dua tale na kormuli mai tabioni sasasanga maingo na nonda sota na ngone lewa na kornibuli o New Sawa na kornibuli o New Sawa Methodist sasasanga talenga mai ia sama ni rawa sa boga pina ka boga lebu na kornibuli be irakede be taurilinga tak na pangarai ni non rila ko mai na ngone lewa mai ngito ngo suba go en bakitini kaono lako sombu me rauna mai sota ke na timini na itasiri ya sa boga nui tiko na ilako maingo na were kibiti ni rana mai rawaka na bua ina non rala ko mai meanga na sasanga boga itamera era boga edor mereado rao mai kine kisuba ka setere ki hawea na do we boga tabulidi ni samba unrenre na sasanga mereado rao mai na ngoni buli en vengati ni ve kornibuli en ibuli torbaki mera mai rawata so na idobi en non sasanga na buru ningito tukunin raki bukara kita ki mai ni rungu na lo malangi kana rawan di tau banga una na uda liwa tok ngana tokalo deba en raki mama da enda be bonu atale so en singa indai kina singa ni mataka era bukara kita katiko mai na kenandau ni indau magatiko na raki endina nimbula saratiko nango na tokalo deba bata keina deba ena be bonu bole katinandi lau toka ke imba o singa toka barabi ke nan rongana bua suba ke na usori ke ena be bonu tale soe bole kata serua na mosi na ita siri na dolo ke ena boliku ke tailebu na sanora na deba ke imbua na toka lau ke maduata ke na sano da konrobe ngana sibseu ana wasa e bakaki na na tulau ke na tulo mai biti be bonu tale so en andau makanan raki no ai miru nga jo tu amat ko aerotechni ausnet ne le fayaksha pina ga bolebu na boro rongo tiko mai en raki batambata en donu magatiko ngo mai biti barabi ke imbua maduata da kaun robe na sana lau ke lo mai biti na kena be anu e warita ki mai nen dinangani na rungu kambula saratoka na toka lau deba en raki mamada dina talenga ni bata na mbongi angori kemani na turanga kena marama na itukutuku na nonda banua na biasa ibura na itukutuku ningito kena raki na nonda bata ki siti veni raturola Marina
lingai wasa-wasa yang bakindu aliwa waluma mai ngau meu mua kisuba tanili wakoto bakarauta tawaya kome kasakina sauda yang bakindu aliwa walubiwa atawaya sande kasanina Salumile sumai na ibola Eka sabia poto ni toma Auangende wali ni sereni Naya bangu ko elisa peri Au sesena tuni wakawani Mai nele soni ni silani Sama lesuna ibola Non dueli o tilo-tiloma Mongande mai yang dipedi Mondonu ya mai niu seredi Au seno rabo da lenga Ua ni lenga seko tangaya Ula nua una ya doyani Dan sana laki wakawati Kisani wili kasaulenga Au malasuta kanongulewa Au sawakawati otitiko O watangaro ya no musiko Au mumita kasara na ibola Eka tomboka na kinani toa Tukunile suena kebeli O sotia weli saperi Salmi mai na mara Ambulati watagona Ambulati watagona Ambulati watagona William back in Donongu life insurance policy? Nakakira na ito tani katil kabitu ni Agostita na 2022 O sangir takasarabiri ni tauna Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kali warga tali tunda warga. Kubertungko. Kau saya lo bengo kamu bilang. Iyo, o yasar ngana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua tolu walu lima ena kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pampakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa bugay kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenta to ito niti, kanay baga singalebu sa bugay kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kawani bugululu be kemadawe California. Vei mamani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu vei kemadawe viti. Ewarotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Mbulando Vata San Francisco, me Kauti Kenda Vatamai. Nanonda Vata, kay City Veni Raturla.
Mula tiko ene ne vole ni mbula mai loma ni nanumi ana serea. Na vole buna venga ravi kene tau ke ni stoa mai sawana. Mbula vena ka fotofili. Ke rato na turanga rato venga ravi toko ngori ambarapi. Vena ka vole buna sema tiko mai dola vena rusimbari. Rusimbari. Lolo matalitunga ningo
I vuni asawa e sabu bakaki na mai lawaki e na bono ndere na mena tailevu na buvale na bono kula na inoka biau sese ke angulala binaga boga levu rusimbari warongo saratiko e ningo elau toka o binaga boga levu no aseni loli gora sa warongo rani rakataka binaga ni matata binaga tiko e nina rorongo ni no da station ningo e Santa Rosa na radio mbulandua vata San Francisco. Kau te kenta pata tiko mai nei waseni nga unango, rato mauna nui mitali tiko ngā kina na bubale Sonoma Avenue, Santa Rosa. Vina ka walebu noa seni loli, ke rato na no na bubale na singa lebu endai. Kau te tiko eni nei tuku vinaka, ni beito soaki ke na zakazaka, ni baroli tika buna en rambongi en nonda beito soaki na zakazaka sa sibi tokongo na 5 na 2.5 na miniti. Mai Santa Rosa, sa raona vito sa kingo e Frisco, me baleta na nonda takataka ki nei tabi ndangaraba na kabi ni singa lotu lebu. Sa kabi tiko ni warombuka ngo e viti, kanda na numatale tiko nga nanraki, nanraki na nonda wanua mai viti, seu wana wasa mbula toka na toka lau na swana ngauna, dine ngalala boga binaka ni duru ni wanga, eroni bora na wasa na swana ngauna. Como passaram e caminho
bosaru ikami kamila Andi moli ni kai bosa gai Tatau rambau arakatan tinggi Dakoi rau batanga kaibi Kaya la tu di kuana kena kami Sadina, Sadina Mampu basaru ikami kamila Sadina, Sadina Mampu basaru ikami kamila Bosaru ikami kamila Sadina, Sadina Mampu bosaru ikami kamila Ni mote meu sana lesuta E kito toyo maina tuida Elo lomo e tawa e ladira Obei ke muni kede kede sa Sadina, Sadina Mampu bosaru ikami kamila 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 JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobon benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana no to specials and lomani madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back and do nungu life insurance policy? Nakakira na ito tayo, nakatil kami ito ni Agostita na 2022. O sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan terli warga terli tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu bilang. Iyo, o ya sargana buna, e rau sarra, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Hoya na wasa e walu van dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan badi kata-kata pinakasar tunga toboy siyang pampakaw. Ngay way dala tu kinambat. Ko e serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko.
ke ba kitusan ng berata ni baga singalebu kitusan gali baga kabi ngaya ni kena Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, baro tagi tu buka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to with ti, kanay buka singalebu siya buka kabi, me pakana buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda bata-bata ki City Veni Raturola. Ruinda mone biau, da bondungan ni udo mai da kau. Boni lo mai na buan den denga rongo dan do moa, do mondo to na matela la ni ngata na buani lo mai na bua. Ate da silo no nei tukutuku bango, go mai tabuki kandabu e na bono no do lase ke mami bukan bula tuani na bo lebu bulo. Ke ira na ilawa ni noa sinilo li noa se tu ngangori.
Na taka sana bole ka go ke men sa bole ka tunga ri rosa nga bulu ka ruana miniti me ona na kaloko e Santa Rosa ia vina ka bole na vina numiti ko mai na bu bale me Sonoma Avenue Santa Rosa da bo vina ka ni rauni da sota en singalebu indai en bia liba ni pogororongo en radio bulan dua bata Paula Lite Talesinga wa waritati kon na vi sau ke na vile veke ni lewa en baleta na korni vuli mai mbudale bu na sota ni kota final ni mataka kana numi me sa de ngombu da lebu do tani na lewa e tau dana minister do tani na lewa e tau dana matambo ser tungaraba nang gito ka tu mo Max Laveti e seni nondo ne me boga tu lewa na minister sa tu e rato me rato ngaraba na kena committee me rato na boga tu lewa kina ya do na nanu ma bina ka Max bina ka boga lebu junior lava bina ka boga lebu na semati ko mai iyo sa dendesar tamai Mary Sawaki bulasia amia bulare rongo re bironga rongo sia tunga do mo miau ula roko langa bina ka lebu maseki do la bina lebu njina o egi tinai matangali bina ka lebu na semati ko mai en singa lebu indai FNC bani toka bata ke tinai lewa Bula binaka bulo. And bakureti ko na nonda be mga maruta kinduan na kaloko na gaito karuata ikina na itukutuko na nonda banua ng gito kaya na be sa ibura-bura. Rawana daka kekiva ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda tuna senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seki erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nomni voliboli rawa sara we tartar ngayani na taliboni diwan 2121 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nomni voliboli ena kena ngona totolo tua Divine Pacific Food Mart
Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Toluva Viwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan kena lewang semburi ani nanomu yaya. Maina nonreto stoa kena nomu mati ni katumba. Dendram beka nangola ni kibal ni lo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nonroto specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda wata kay City Veni Raturala. Welcome.
Oi kaula ke tabua na italanoa ni lubu ni wanga ka soko mai vikumbia na ilako ni lotu ki lambasa. O binabina kan ni rongodana noa na italanoa ni non radambe mbula talenga na ngone buli era lesuti ko mai sabu-sabu kita beu ni na ngauna ya kasakina na non rawanga na Sun City. Karanga ilante kiwai ya sona ngone buli ngona mbongi. Na mbongi ni singa buka rawai sawati. Ralandi kiwai mera sasa sangangalo ya nini sakasa na wanga. Ramani tambe mbula tau doko, haga ya zoma ni tau keni wanga, sangai mai bukalele dira ni kipanua, bongi lebu ni buka rawai, rasa ya doa ni kita beuni, rua rula ingarabi bale ni mbula, karau sa suka, sangan indua nama buka lebu, ya rasa bebu kena obisa ke irana lewe ni panua na non rabukalele dina ngone buli tolu na timi ni netball rangole mai tabe uni mera maingito ki sabu-sabu rale sutiko ya ni ana singa boga rawai tabe tala no takatiko na boga lele so boga edori na non tabe ya tuanu e viti enda salawanga boga lebu kina ya chanu ita kina non takawai takatuna itukutuku ni raki na non da matata na be soko ya kike na be kainda boga edora mbula bina ka ana teda kai tiko ya rongo si amai au sangani kilana bono ni boro rongo tiko mai kina boga nui bina ka na singa lebu indai ni toka mbula maleka mata hiyo mbula bina egi tinai dola bina maseki ula rokolanga bina boga lebu na sema tiko mai ke muni na tiko ngango nanda lomani tomba San Francisco bo bina tiko bolebu ni sabole ka tiko na ona kaloko o gora ke bakale na ngata ka na bong ni ko sare ringa una bina ka ni tosongo ke bakanda umaga tiko nan raki menda be toso e kikina na singalebu sa kabitiko ni singalutu lebu mo yasango ya mai biti sa kabitale tiko nga ni singa boga rombuka ni sabo tongo 5 menit mendua na kalau kan dorong tuku-tuku ena dua na nonda banua kena be sai buru-buru kena tuku-tuku ning gitu.
Utu i tonga sa ingivitu kei nangaboka na talanoa ni sikini kai ena loma ni tembara. Bina wale buna sema tiko mainda waraka tona i tukutuku ena nonda banua. Mula bina ka bani toka ena FNC Road ena rere. Labe timbale suba. Bagayan rasara tiko eni mai waga. Oroto na singa ni daudala tana nonda ngauna ena bata ki au ena singa lebu indai. Kakina ena be singa sao tibi naga boga lebu labeti bale suba ronga le tolu nan rau baga na i taukei turanga kena mara laka tikongo mai waga binaga boga lebu nina numiti ko yani ni bota iti ko yani ena serengo rabu mesh mai nawai kama ngau lo mai viti sa tiko mai Australia le stale mada mai ngau ratu tiko yani ki national laolongo mai nawai kama tori katinai Bula binaka mena ya tukuka ya sabi biar tolu tiko ngona kaloko ena kabi ni Singapore raumbuka ena ya tukuka binaka bole una sema tiko mai torika bata ke saila sam barini i ratu ni bambea era kai tiko mai totoka tiko na sere wazu rume tiko ene so na sere aris da rongo di liu rasa sanga tumbaga ni rongo de station ni retio ratungo ya sambasi katalitiko era se tiko ngo kara se rongo di tiko kabunga era se talita ki ira tiko nga en nonta boga rongo en singale bu inda waraka na tuku en nonta banua ni bula benaka toka rua ni tuku en nonta banua mai viti e bogarita ki mai ni sanga indingi takirawa en duana kambani
me rawa ni rakataka na boka bui ni pole ni mbula lebu suba na CWM Hospital Master Plan. Ngona kambani ni Australia na John Staff International Development solibua na rakataka ngo me rawa ni I boka na itupa ni Bengarabi na Master Plan membaleta na boka bui ni CWM Hospital. E baka mai na minista ni Beibono Tani mai Australia Penny Wong ni sabakan data kina tikinago ka na baka yang atak jikina e rauta ni tinika ba po individu na milioni ng dola ni biti. Pe baka binakatay kina na pala nimbula lebu estuba kaya na kena ngada na kena yaya iloma baka kina sau. Merawan ni labetada kena ibu tangin dengan ni Bengarabi ena tambana nimbula mai biti ka bakaki na bei raiso era nangai ngaraba na dadak kena baka yaya taki baka binaka na ngada ni Bengarabi ena bale nimbula ngo kayo Penny Wong ni goendo na dabu ikala wa baka itamera eda kabana non dabu no membaleta na Bengarabi ni tambana nimbula ka nuita kini dana baka yang ataka baka binak ka marauta kana leweni bono ebiti e baka raita katalenga ni ebinaka to Australia mentangarabi baka binak kana leweni bono ebiti nangada ni bengarabi ni matanitu sa tuendai ka baka raita kina na Prime Minister City Veni Rambuka di sa baka binaka baka lebu kina matanitu Australia na nona bebuke me la beta da ke na ibu tangin dengan ni Bengarabi ni tambana nimbula ebiti. Se ibu sakiti ko nga na minista ni Buli a seriran ronro wata ke na non rai songo ningito na ngone Buli na Fiji Secondary Schools Rugby Union membaleta na buka duru mili sutalemai ni korni Buli mai mbuda lebu na bata ni kota final kasana tega buti ko ni mataka isuba. Sa baka kana non rai songo na ngone Buli ni sana sanga ningito umbuda lebu na buku ni nona boroka endua na lawa ni abu ni boka bulewa ni non rai songo ningito. Ka sa baka mai kina ni sana dengu na buku ni tikina me baka ngana kena lawa me rasa dokati komandanga na ituba ia kaya ni ronro sanga mengito ngambuda lebu sanganga nangito na sot bata ke irana kena bo mainganga na non rusota ke nambua secondary we sibinga nan dona kai ia sandon dono nga mengito mbuda lebu ia raton reto kana kena mate songo baletan na lawa saboroki na buku ni tikinango e barita ko ron ni asatu kuno ti buana nona buni bola tundei o selina kurile da mela ibu barita ka ni birato ombuda lebu menangito ya da sewara katiko na kena madala erto asaka mai nambongi na isongo ningito senga sandei tiko na non ratu lewa ya katalangana minista ni sa dei talitiko ngana nona lewa membaleta na tikinango na no sot na ngone leo Buli na iba tangin dengan deva ke na ralube kay nakikina ni rasa sasanga tiko may so na ngone so na korni Buli dua na korni Buli ngo wala ko sartali tunga may tabeuni na korni Buli na New Sawa Methodist High School rangole tiko may na kena ngone leo ay bakitini kawono la ko sombu mera maingito talenga na singa ni mataka na Whitbix Ralube Secondary School Competition. Warita kamai na nordawi baka tabuli de setere ki hawa sandu na daga boy tambera ga indendre na bangarai ni non rila ko mai na ngone mere abdo roma na soto go suba ya sarawa arawa na toso mai suba na singa ni mataka merna maingito ya sandu na daga lebu erambole na sasangango kau hawa ne ranu itakatiko orang ngone rela ko mengo rasinta ungito rakabi rangito nga non rangito ngone leo na netball yani sabi na kati merla ingito talenga na ralube rasa boleki na merangito rakabi merna maingito go suba rasimber ni boy do rabandua ya sanangito rakabi na singani matak abo sotti na dagdaka na bolembole
ke ina kena renre me rea do rao mai kina. E duana i tukutuku e baleta na nonda banua, ki banua tani, sa wakarita ki mai ni to sotiko na sasanga ni songo le lebu waka politiki e rua mai mereke, me baleta na waka tumata ke na wuna uni be indingi na bolo November. Ia sa waka samatakitiko, sa vilewai takimanda me sa kau ina vilewai, na presidenti o Joe Biden. Ertukane songo ni Republicans ni ratu sana numatiko. Mesala kilewai na presidenti baleta ni roan dua batatiko ke na luvena Hunter Biden e na sona dagadaka mbuto. Ka raurawa ilabo tiko kina na milioni ka rawa tiko mai na dagadaka ngo. Ya se bakasa matagitiko me sana kauia ni na presidenti kina matabile wai mela kila wai kina e na dagadaka mbuto ka beita ki tiko kina. Nanraki ena nonta vanua, hena vei vanua tani, sanga ni vei sau en dei kotonga na kena i tuvaki, wa tulolo ana lo malangi roni tauna uda na sodanga una, ka mbula toka na toka lau, en vei vanua e so mai singa toka, ke i nabua, na sanonan ronga na vua suwa ke na usori, korowo use rua na mosi, na ita siri, na dolo ke i tailevu, ke na sano ra. E waka kina na toka lau ke maduata, o da kaunrobe, wata ke na deba ke mbua. E raki mamada, ia e roni tauna uda e na kabi ka bata toka na mbongi. E do wana singa boga rawai, e na singa ni besau boga lepo. E na boga tulo lona lo malangi, ka na tau banga una na uda, fo yaksia malele ko nga ngatipora atakoa. Ni bula bena na wakanda mai rotuma, e ndau makatale tonga na raki, na nomo ni anu, sanga sotini abalati boga lepo, e na bula ni rangi toka lau ka tanraba tokongo na anu rotuma. Raki talinga sembera mai, bata ia ndau magatiko na raki. Gori na kena i tukutuku, e na loma ni ngau nango, na raki e na nonda banua, na i tukutuku ningito, na i tukutuku e na nonda banua, ke na i tukutuku mai banua tani. Na nonda bata ki Siti Veni Raturala.
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and na loma ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Dili Jade Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may hato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil ni tutame katin kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau salah lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sargana buna, e rau sarra, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u drena na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli. Rawa sarra. We tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenangona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalangan kenalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Delani rabo-rabo, delani rabo-rabo, ni vilava tua bula, eluido to amahati amani, penambong ingani uwa. Ronro semua udiwai, en ronro mani eruna, en ronro vale bula vale lala, karamai kai alua. Oi toroli, oi toroli, oi torola, sarla imode evenga. Oi toroli, oi toroli, oi torola, oi torola, sarla imode evenga. Amani sureti oya, amani sureti oya. Beto museni au, beto museni au. E au tia usongo sarayani, kanina kalau. Au bosa yamu, au bosa yamu. Enano moro, enano
na vi kita uno o itoroli o itorola o sa imo de evena o itoroli Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio ang bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Bula vinaka. Na songo ni boga vinaka ni singa kei tailevu. E na boga edori ana singa boga rawai ni katulu sanga bulukandua ni singa ni bulango kosita. Kana boga edori e na ruandua lima saiba Griffith Avenue, Santa Rosa, California, diwa lima ba saiba vitu. Sana teka buta le tiku ngana boga boga rau, ni boga na numi ni ambakin rau ki ratu kandabulevu e na bulo September. Ea na ikatini katolu ni September, au na numa ni ambakingo. O koe ki mami kilati koe ni eviti ni ambakingo, de dua tanimbeka na kena e na numi tikongo ni katini katolu ni September rua nondolu rua sanga bulu kalima e na ambaki maingo. Senga na kerua sanga ni kandonan rau ni wisi ambaki ni boga na numi ki ratu kandabulevu e na ambakingo na bulo September. Ia na boga dore na lima na kaloko ki na tini kandua e na kabi, soli wale tu na waimbuta ni sambutu mai na lima ki na vitu na kaloko. Kana boga edori na songo na Holiday Inn Express and Suite, diwandua vitu lima ba West Stockton Boulevard, Elk Grove, mai California, diwa lima vitu lima walu. Kei na no mundo katalau masu-masu, na isongo-songo ni ANCF, na All Nation go, na boga edoritiko na bono ni saloku da tokangori. Go orto warotaka na cell number rua, ni karua ni wase-wase. Ka nangai boga edoritiko na songo na ikawalu ni singa ni bulo Kotova, se awatoka ya ningo. Mena komuniki na indua na ilabo, mera ni tosokina mo nila isaraba na wanga na inoa, i Kentucky. Au sawili katiko ngaini na itukutuku ni saya domai, mo nila isaraba na wanga na inoa. Ni nangai lako tiko na mbaki maingo na kena komuni labo, sa tiko bubuga edori tiko ya ningo, na numini nangai vi tukutuku ni takayani, na bei kain baleta na nomun ni katalau masu-masu na songo-songo ni ANCF kana boga edoritiko na 225 Pacific Avenue, Santa Rosa, na boga edoritiko ngo na bonua sa lokuditu na ono na kaloko ka noita kini na rawa ni oni tiko kina. Ono na kaloko na matakaleilaingo. Moni sa tiko kina me laki adho bana walu. Na no moni songo ni sa kilatiko na kena inaki. Moni le saraba na wanga ni noa. Mai Kentucky meleta na no moni lako. Moni saraba kina na wanga ni noa. Tarongo da tiko ngana kena itubaki. Tala no taki na wanga ni noa. Ka soko mai kina na basanga bulu na singa kena bongi ni bernio tina walubu sanga itaka sana na ilawala ko nino yana na wanga o nina borle saraba ya ningo Na nonda vata ki siti veni raturala.
Senga dina ni kara rawa na daka waka ke kiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tōna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni voli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mati ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu ve kemada we California. Vima mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu ve kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalos e tabiok. Na kakana boka malangi me pakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials ena loma ni mga dawa. Daw tamba ena Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda bata-bata ki City Veni Raturala.
mira koe na koe lava, balanga buni ngauna ni sa rua sanga bulu katulu na miniti me rua na kaloko, ngauna mai viti, na ngauna i ke Santa Rosa, sa rua sanga bulu ka vitu na miniti, me vitu na kaloko, ndara daba na vitu, bula bina katubo saturu, sera tuibuya, bina ka na basati, ngande tiko i viti. Sa ki mai milolo matuia ni nonda. Bula bina ka sailasa barini i ratu ni Vambea. Bina ka bole buna sama tiko mai. Tubo saturu. Ya dola bina tubo. Ratu na numitari tunga ke na sera tuibuya. Ke Saidi, Siteringoro. Steri borongan tetelanga mibiti. Isa. Ki mai misalolo matunga ni nonda. Alitala di tunga ni ngau ni sala. Se batini wabu ni sakele na wanga. Junior alava maseki pinava lebun jina ortu tiko na yabu langi nraimba na boha na bubale na rokolanga pinava lebu na sema tiko mai singa lebu endai sera lelai sabula koro na sera embaleta na koro turanga na bualiku kei maduata mai lambasa na korni seni rosi dila ni bula sera wena beimbongi boga dirilolo mai manga ni mosi o bulovi. Sana suka na loli kamidhanyi wakana numavoli isana grosi Akala
Nei tukutuku na nonda vanua sa soli na ngalala ki na kambani na John Staff International Development merto na pagarutaka na dagdaka ni be botor dagataki membaleta na palnimbulo lebu suba na CWM Hospital. Sa soli ki na kambani ngo na John Staff International Development na ngalala merto tuwa na bengarabi na kena bagabi nakataki na palnimbula kaya na tikongo na CWM Hospital Master Plan. Kaya bagarita ka na minista ni Bebonota ni Mayo Australia, Penny Wong, niyongo doon na dakadaka, na numi mangarabi kinabagabinak, na palinimbula kasatabo diya na noa, na dakadakango, mesa na bagarauti kabu na bengarabi. Kaya talaga na minista Mayo Australia ni ratu na bagay nga takatiko kina tinika pa po individu na milyoni ng dola na baga binakataki ni palinimbula isuba ka sa tiko na kena ituba-tuba ba may labeti da ke kina na pingarabi na tambana nimbula may pengan niti kina nondangangan rin na leo ni panu ebiti baga rita katalenga ni erto solietiko na beibuke na dua na dabu ikala o bagai tamerango na tambana nimbula me labeti kina na bengarabi ka nuita kininda na talitak na lewe ni bono ebiti ke na be bono era na laking garabi kina na wekanda iso era na bagai ngataka na bale nimbulongo sengani matata baga binakatiko na lewa tau membaletira na ngone buli maimbuda lebu na sota ni Fiji Secondary School to Rugby Union na quarter final ni Super Deans kana tigabu ni mataka. Wambimbi na korni bulingo maimboda lebu ni reto saka na kena isongo-songo ni Fiji Secondary School to Rugby Union me sa dengo mandanga na korni bulingo maimboda lebu mbaleta ni reto abang gitora indua na ngone ka sakani dondon mengito na timingo.
e rau asota kena timini na mbua nganga umbuda levu. Manika kena na minista a seri randondro me vangitori umbuda levu. Iara tō kai tiko na isongo ningito, isangani rao ningito umbuda levu. Sa tiko na lawa, ka paudira na vi kornibuli era sota tiko ena rakabi ena nonda panua. Ka sa sangata na lawango na kornibuli mai umbuda levu sana dengukina. Sana kadibi mai na kornibuli o nambua, ka andruka vi umbuda levu, me sana mai biso somitaki na kota fainala na singa ni mataka. Kai tiko nga na minista senga mengito o mbuda levu. Sa talao tiani na nona buni wola tundei Selina Kurleda me laki wakasabu ya na nona itukutuku vi rato na isongo ningito ni ngonebuli. Me baleta na nona lewa me vangito ringa o mbuda levu. Kina ngito, era sota kana boga doringo ni mataka isobo ena kota fainala erangito taliti ngakin na ngoneleo ena rakabi ena ralube competition na Whitbix Ralube Secondary Schools competition. Mai tala nota ki tiko ngana ndre non rasasanga na ngonibuli me rea zo mai kina. Na kornibuli mai New Sawa ndu tala na kornibuli mai tabeuni samba o duru maboga binaka dua na ngau na nimbole na nona sasanga me azo mai kisuba andre ni vangari labo kei na ngau ni sala rawa ni solikine be irana be buke me azo mai ersan lako mai ersa boga binaka ni rasa rawata lebu be irana ngone leo erangolitiko maingo sanga ingi maingito boga ndu ena boga tangen dengan ngo so sanga saratungani amba ungito rakabi na nona bula boga buli me azo ba ni sanga kadibia ningo mera bailewa na timini New Sawa na sota kana tikabu ni mataka era sana bau maingito talengakina era boga binak ni rawa ni ra maingito en rakabin dinanga randa ungito bolinga na netball na nonda ngonele obuli era sana mai tobole talengana rakabin. Tuku tale so bagarita kimai ni sanangito tiko endua na dorobo na rakabi saumi o Kikau William Kikau endua na dorobo itauke engito bangande sartiko mai Australia ka bagai rongo talenga na ibagatangin dengan ngito satiko kina lewa na taletiko ngana no da timin Vodafone Fiji Mbati ia mai Australia eleven na Canterbury Bankstown Bulldogs. Na dorobongo yang gitu na ya tuiliu sana gitu tiko ne kanduan rau 5.5 ning gitu. Ni rakabi saumi mai Australia ena non rosota ke na Dragons. En kerusang bul katolu ni waboki ni sota mai kia ena mua ni madongo. Kina tuku ena besa ibura bagarita kimai ni ratu sa nanuma tiko na isongo boga politiki na Republicans mai merke berto sa beta ki Joe Biden na presidente ena matabile wai baleta ni sa singemi ni irawa kilaba take na lubena Hunter Biden so na tagada kambuto rawa ilabo kina boga beta mani me tika busaranga mai na ngauna se touro bulikena na itutu boga ibuke ni presidente ya senayado na tiki nango se senga rato sa boga lewatok na isongo na Republicans na bakasa mani nona vile waita kena presidente tanaga rongo do talemuri menta kila se da pa na madala na balana noya kinan raki edo na bongile buenda indai en raki binaka toka na nonta banua so na ngauna na tauna uda na ngauna tale so en raki mama da kotonga ambula na toka lau de batang nambongi na be bonu so mai nesa no nanronga nandi ado ki lau toka ke imba na bua suba ke no sori se rua na mosi na itasiri na dolo ke tailebu north ya bakaki na nesa no ra mai na buoliku esa no umbua la kaunrobe ke maduata
raki watanga dono magatiko na singa ndai na kautikenda ni kina singa ni mataka no ai miuru nga trotua matakoa e bula toka na dangi na batang bongi kana seua wana wasa singa ni besa unan raki en raki mamada kotonga ndai kina singa ni mataka ndina ngane na batang bongi agora ni tuku ni raki na tuku ni gito e na nonda banua kabakaki na besa ura Na nonda wata ki siti veni raturala. matasere nei tune ara na mua
Nai talanoa ni bono ni matari ke na dinan roka mai lau toka. E da sana vi tala en bonga ni seroea ke na dua tale mena tala dikenda na singa lebu endai o sapo bina ka boga lebu mbembe ramua ke na ilawa mena housing authority e suva vina ka boga lebu na sema tiko mai ne bebo no ni daka ke moni na tiko boli ngai vale ke moni na tiko ne bebo le nimbula se oni ni bikai toka ngai vale mbula vinaka to mbula vinaka tamai maraia mai kalambu vina ka boga lebu na sema tiko mai da boga bina vinaka da boga nui tele tunga na boni singa ni kua na itabi en tangarava me adobo na non da sota kataraba tini kandua na kaloko na singa lebu ni mataka na boga rawai boga rombuka na nomoni ngau na mai keri ki rausana tau e ke tale ni samote Nanda Vata ki City Veni Raturala and Radio Mbulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vata